Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo. Anialaki din. Day tamanin bulam ti igamam Pedro. Papanamanin aya. Income dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarkadam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anyala, kita to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anyala, kita ni bakit? Di ka kadiag dandanag, tinapatag, agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawid. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay ayam iti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapanag basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball na nang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak na nang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro ti mangloko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbasbasketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan? Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun. Nasabat ko nila kay Mau. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball tatang. Anya? Basketball manan. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan na ko na ni nanang Mau anak ko. Anya tinako na ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak ah. Wana, ngamruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Agawin tayo. Umuna kayo niya gaway, Drolan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta.
umuna kayo nga gaway. Napatagpay ti papanak. Kunak manok kakuyog mo ni Pedro Anagawid, Roland. Anda ka pa'y magpapanan ni Pedro, Ginay. Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanen asumangpet ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramiden na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna atan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nunalpas kayon anag basketball. Ha? Kwa? Dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwain, kasta ngagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Igamamananday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Bigbigat, mapan ka manin ag basketball. Wen, bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayan matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti panakasangaw katumulong ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to ni Jay Papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka dito'y balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasagasawa? Ha? Kwa? Di kagdanag. Ta, kanayo nakmat lang nga umay dito dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, saan na mabalin katay? Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa? Basta kanayo naklatan nga umay dito dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka. Katay. Talaga, Pedro? Uwan, katay. Inal daw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Pumuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay. Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Diyan, nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Apay ka tay. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag.
Sa bali ti madmadlaw ko Pedraw. Anya ti madmadlaw mao, Roland. Adan sa mo sa bali pagbas-basketbulam. Anya? Awisan na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka Pedraw. Anya nga ingaraw ti amaw, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adaan mo nga aramidam. Aha. Talaga na laing ka mga basketball Lakay, awan ka di ti madmadlaw mo. Awan mat bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday ta aya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mat a basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kung ti kayat mo asawain. Won lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga aramid iti saan anasayaat? Talaga Oha? Wen kate. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, kate. Uraye mo. Mano nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland? Kwa, sa anak arimwar, anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dinong iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa, Jack mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay. Lukluk kun naksamutan. Apay ko malukon ka nga, bakay. Addan samutan babaem. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, tas ikalaang tay ayat. Bakit? Apay nga rod apam panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, takanayon naktundi ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga yam, bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa? Nabanugag anapan nagbasketball, bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanugag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manan.
manawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kankwana, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda ngamin mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ki aramidak. Tapno matiliwan day kya lalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kan ka iti aramidin ni Pedro ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiyawanan bain ang lalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang amin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki ka, may. Nay, nakapulis ka mat bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Sa dino manahin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramidak ita. Mapanak matagay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya ti kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta sikat makam mo. Ginay, anya ti kahit asawin tayo daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumat aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta. Katyak among nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Amom lagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Pakawanin na kun pa kahit. Ay, di nakisuksukat iti day tayo lalakay. Agbalbali ba kun? Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin na kun pa kahit. Diyak kayat ang mapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ay ayatay. Sina akong ti babae. Anya lagi din. Si kamot ita ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno di nakaisukat ni Bakit Baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti bihag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo. Anya laki din.
Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.